Welcome to Borok Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. Borok Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. Borok Paramedical Institution and Technology, Khomlong, Jirania. Joining program, joining program partai ke Kanchanpur Biogia Committee ne Vice President Bongna Khove ebong bin loge tre chini NCC member ke chini tre division ne organization secretary ke assistant secretary ke tre chini member ke onchol ne hobraro ke primary ni song tang tone jot ta daitto naurao tini bo chini logia jono nangphone hi khini rono khove ke brono laso ke ta chong brono chini parutini je tui moma bai khie chong brono ke ha slogan diye no joto laso nei brono joto intrum ke hindi IPFT long live IPFT long live IWFT long live IWFT long live your IPFT long live your IPFT long live Atisa long live Atisa long live tini CPN BJP yaw kare chin IPFT ni te potaka tola pheni rana chong hajar khawe khube ke lasawo BJP CPN yaw kare chin IPFT potaka tola pheni rana prana chong khawe khube ke hajar ke lasawo rana chong hajar phai ka ham risawo IPFT long live Tripura land long live NC Devarma long live NC Devarma moy chong te chiniti te di sel la kanote chong de separatist islam nai bo separatist islam mane dabiyo che khabe ke phene rono chong te hajar khakchama riela sawo IPFT long live Tripura land long live jatana huntai chini IPFT Kanchanpur Biogia Committee ni Vice President Brahman Sir chini Udaram Riam ke tini ta pheni rono brana khaksama kaukma saye ebong joto media o tone rono ebong jenai pai tone rono brana khaksama kaukma thea theni ta obong sale bare khaksama committee ni Vice President Brahman Sir chini Udaram Riam ke tini ta pheni rono brana khaksama kaukma saye ebong joto media o tone rono ebong jenai pai tone rono brana khaksama kaukma thea theni ta obong sale bare khaksama tini yobo sal ka hamo chung IPFT main in object nai simo bai Tripura le nai simo bai khie chung samung tamono kam khie CPM rono ya ka ye BJP rono ya ka phaine rono bari khaksama su sini potaka tolawo je tongmodi khie brau ain ro akhe sini adosso niti ro mani brauno potang nai hino chung khabai khoi brauno ya sala sau chungla samodi no brau phai ka mai phai no khapang khapla sakhe dirgodin CPM 25 বছর tongye durniti ken morno cha yang ye bochini potaka tola phaine rono asu khaksama samaya arkin bis kong chung je sambab Tripura len bo pandao rai samon chio ka thai amon to brau pho tangnai hino chung asa brau la sa ambai je nai tonai rono pho tre bis kong wo nai tonai he makabo view unke tre bodi ke tre phaini hin tonai ro pho bang ma poribaro tong payo arkin chung brau no pho bo brau dino tre bru samai nai ke brau dino tre বিভিন্ন জায়গা বেরাইয়ে অঞ্চল ভিত্তিক আর ডিভিশন ভিত্তিক ব্রাও ব্রুইং থ ব্রুই ক্লাম থ ক্লা বেরাইয়ে ন তুই দুলিয়া ব্রাও বাইখেন চুং ত্রে ব্রু ফাইন মাত্রে স্টা চুং খেলাই দं আসুন বাড়ি संख्या 8 फैमिली 19 भूतान আবু মাতা সারগত আস্ত পরিবার আস্ত পরিবার 19 বুতার ইনকে সরপজই পারানি দেবাজুই রিয়াং बिहिन मुखे नलबती एक फैमिली इनके आनंद सागर खाकसा एदिसि विलेज इनके बोधिन लियानि रियां
एक फैमिली साइनि मुखे नेताजी रियां बासन चंद्र पारा पूर्व भांडारिमा एडीसी विलेज के बाहुराम रियां भी निमुखे द्रुपति रियां एक फैमिली आखे राम साधु रियां तुलरुंग रियां सोलेंद्र रियां बीरेंद्र रियां आखे खजबती रियां खंजनबती रियां ब्राउखे बर टोटेल 3 फैमिली पूर्व भांडारिमा वहीं सुक्तापारा क्लास्टर कॉलोनी नि के आनंद बाजार आनंद सागर एडीसी विलेज के बो रंबा बतिरियां उनन बतिरियां मारी बतिरियां किमारियां 5 बुटार 2 फैमिली टोटेल्स के बो टोटेल्स 19 बुटार 8 फैमिली जों आसुक दिनियाव जिनिम प्रोग्राम ला साव बो जिनिम प्रोग्राम ब्राउ के हजार हजार ब्राउनो खाकसा मासुं माया फाइपियो आसुनो खाकसा हान तो नै तो